Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko Uburundi butakoroherwa no kugira uruhare mu buhuza bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe AU bugamije guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'uruhare buyifitemo. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we umuryango wa Afrika yunze ubumwe kuva kuwa 14 Gashyantare igihugu cye cyohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha guverinoma ya Kongo n'ihuriro ry'ingabo zirimo abacancuro ndetse n'umutwe wa FDLR. Ibi bintu rero ibi nabyo ushobora kubyumva uko ushaka cyangwa se ugashaka kubifatira mu rwara wumva ngo ni ibintu biri aho ngaho byoroshye. Reka da, Perezida w'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye niwe uyoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Mu kugeza ijambo kubitabira umuhango wo kumwimika yavuze ko ku mugabane wa Afrika hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ndetse agaruka no kubiri muri Kongo, avuga ko azakora ibishoboka byose akagira uruhare mu kuba byakemuka. Uyu Perezida w'u Burundi wavuze ngo yagira uruhare mu kugira ngo bikemuke asanzwe afite uruhare mu kugira ngo bibeho. Donc ibyo bibazo biri muri Kongo kugira ngo bibeho abifitemo uruhare n'akaboko, ariko yatangaje ko azagira n'uruhare mu kugira ngo bikemuke. None Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda waravuga ko nubwo yabaye umuryango wa Afrika bitewe n'uruhare igihugu cye gifite mu ntambara yo muri Kongo byagorana ko agira uruhare mu kuyirangiza cyangwa mu kuyikemura, ahubwo yabidobya. Aho ngaho rero biravuga iki? Bisobanuye ko igihe cyose ku kibazo cya Kongo n'u Rwanda na Kongo na AFC 23 nubwo bwose Perezida Ndayishimiye ari umuryango wa Afrika yunze ubumwe, hari aho bizajya bigera kubera ko atari buze kurarama ngo abishobore, aze kureka ameza abandi bayicareho baganire. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka mbasuze cyane nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV, mwebwe mwese mufata umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka mbashimire cyane mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu mukabikurikira mwakoze subscribe. Nawe ureba ibiganiro byacu utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro kizajya gihita ko kikugeraho. Kora like kugira ngo ibiganiro byacu bihereze recommendation. Uri kureba ikiganiro rwose biroroshye no gukandaho rimwe gusa, kora kuri ako ka like, ibintu byose bireta ko bigenda neza, biraza gufasha YouTube gukora recommendation ku biganiro byacu. Reka mbwire ko ikiganiro cyacu ushobora kugisharinga ukagisangiza inshuti n'abavandimwe mu gihe cyose wumva ko ibyaganiriweho bikunyuze wifuza ko nabandi byabageraho. Ikindi kandi ushobora kuduhereza igitekerezo cyawe. Jewe ndi Robert Sympathique Yandemye. Iki kiganiro cyacu rero nabateguriye kiragaruka ku nkuru zigiye zitandukanye. Reka mbabwire ko nyuma yuko abagize AIPAC bavuye mu Rwanda bamaze gushimira leta y'u Rwanda ndetse na Perezida Paul Kagame. Ndaje rero mbabwire abagize AIPAC ari bande. Gusa AIPAC bisobanura American Israel Public Affairs Committee. AIPAC nicyo bisobanura. Ndaje rero mbabwire abangaba ari bande. Ndanababwira ko komiseri ushinzwe inkunga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yakiriwe mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru Haja Lahbib. Ikindi kandi turi bugarukeho muri kino kiganiro cyacu nanone nuko ndibuze kubabwira yuko ubwo uyu nguyu Haja Lahbib yageraga Igoma hari ibyo yatangaje nabyo turi buze kugarukaho. Ikindi kandi nuko nanone kimwe mu byo turi buze kuganiraho nuko Trinity Metals ni company icukura amabuye y'agaciro hano mu Rwanda yamaze kugira ibintu itangaza twavuga bishimishije ariko binatunguranye cyane. Ndabiza abantu bajya bakunda gutungurwa n'ibigenda bitangazwa cyangwa se n'ibigenda biba ku Rwanda. Reka mbabwire ko Trinity Metals iyi company Trinity was honored to host US Senator Steve Daines
umusenateri Trinity yanejejwe no kwakira umusenateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Steve Dines and his delegation ndetse na delegation yiwe at Trinity Nyakabingo mine. Bakaba rero baramwakiriye na delegation ye mu kirombe bacukuramo amabuye y'agaciro cya Nyakabingo. His visit gave us the opportunity to showcase our commitment to producing high quality metals through responsible mining practices and further end the strong economic ties with the US. We appreciate his presence and the opportunity to highlight our efforts. Ahangaha rero turibuze kubigaruka ariko bavuga ko bishimira uyu musenateri wagiye gusura uruganda rwa Trinity rukorera ku kirombe cya Nyakabingo. Bakavuga ko rero uru ruzinduko rwe rwabahaye akaryo ko kugaragaza umuhate wabo mu gucukura amabuye y'agaciro yo ku rwego rwo hejuru, ndetse bakaba babashije no kugaragaza uburyo ubukungu bukomeje gukomera no kuzamuka hamwe n'ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakavuga ko rero in September 2025 muri kwezi kwa 2025 Trinity became the first mining company from the Great Lakes region to supply tungsten concentrate to the US by signing a 2-year agreement to supply concentrate to the GTP in Pennsylvania. Angara bakakubwira ko mu kwezi kwa 9 2025 uru ruganda rwa Trinity Metals rwo mu Rwanda rwabaye uruganda rwa mbere rucukura amabuye y'agaciro mu karere k'ibiyaga bigari. Rwari rutangiye gushora tungsten muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko basinyanye kontra y'imyaka igera kuri 2 yose. Aya mabuye y'agaciro ya tungsten akaba yoherezwa muri Leta ya Pennsylvania. Allo turi kumwe aba banya Njyewe rero njyambura uko mbisobanura, njyambura uko mbivuga, mba nibaza ese ibi bintu ko hari abantu kugeza uyu munota batarabyumva bakibijijinganyaho, amaherezo azaba ayahe? Reka rero mbahereze ikaze muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye reka mbabwire yuko AIPAC ubwo no kuvuga ngo ni American Israel Public Affairs Committee bashimiye Perezida Paul Kagame. Bagize bati thank you Paul Kagame Urugwiro Village for hosting this important discussion on how the United States, Israel and Rwanda can deepen cooperation and strategic partnerships. Ati wakoze cyane nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri Village Urugwiro mu kutwakira ndetse n'ibiganiro by'agaciro cyane twagiranye ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse n'u Rwanda bakwagura umubano n'imikoranire iri strategique mu buryo basanzwe bakorana. Ahangaha ibi byabaye nyuma yuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanditse kuri X cyangwa se Perezidansi y'u Rwanda yanditse kuri X ku rukuta rwayo rwa X yahoze ari Twitter, bagira bati President Kagame also met with Lee Rosenberg, President Emeritus of the American Israel Public Affairs Committee AIPAC, Saul Singer, author of Startup Nation. Aba bose rero n'abantu bagize iri tsinda bari bakiriwe na Perezida Paul Kagame. Nabo rero bakaba bashimiye Perezida Paul Kagame ku biganiro bagiranye n'uburyo byatanze umusaruro ku bijyanye n'umubano n'ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse n'u Rwanda. Ibi bintu biba biri kumvikana neza, ngira ngo hari abantu bataba bari kubasha kubyumva, ariko niko baba bimeze. Iki gihugu bakita u Rwanda, iki gihugu cyitwa u Rwanda. Ibi byose ntacyo mba ndi gukura mu mutwe. Ibi ngibi bije nyuma yuko abantu bo ku mugabane w'Uburayi bakomeje gukora tour du Rwanda, baza mu Rwanda, barashaka kongera kuzura umubano wabo n'u Rwanda, ube umubano mwiza wuzuye wujuje ibisabwa. Ahangaha rero hari abantu bo ku ruhande rwa Kinshasa n'u Burundi bazi ko Amerika iri gutegura kurangiza u Rwanda n'abayobozi b'u Rwanda.
hari abantu bazi ko Israel nayo iri ku ruhande rwa Kongo, ngo bafite ukuntu bari gufasha Kongo mu bintu bitandukanye, ngo bakaba bari kureba ukuntu mu Rwanda ngo rwazagira ngo bakarugira. Papa, nta kibazo, ibyo nibyo muba mwabashije kumva, kandi nabyo ibyinshi ni propagande zishingiye ku byifuzo by'abantu bifuza ko ngo Amerika yazi kabatabara, yamara kubatabara kubera izo nzozi n'ukuntu bamaze gutanga amabuye yabo y'agaciro nka kado, bazi ko Amerika izazi ikabikora. Ibyo si byo Amerika irimo. Ibyo Amerika irimo ni ukuza bakareba uburyo Amerika na Israel n'u Rwanda bagomba kwagura imikorere n'imikoranire yabo, ibintu bikagenda neza cyane, bikaza bikurikira ko abasenateri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza gusura Trinity Metals, ino company icukura amabuye y'agaciro. Mwumvishe ko basinye amasezerano y'imyaka 2, tungsten ijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Pennsylvania. Icyo gihe Kongo yari kiri kugenda ijijita, itazi ari ibiki, itazi naho yashora amabuye y'agaciro, yagiye yajyana kuri Amerika ibisabira kuza kuyacukura. Amerika yaravuye mu Rwanda kera baramaze gusinyana na Trinity Metals kuri iyi company ikorera Nyakabingo hariya ni muri Rulindo. Turi kumwe. Iyi tungsten ubwiza bwayo buri ku rwego rwa 3.5. Iya Kongo tungsten ituruka muri Kongo ubwiza bwayo buri kuri 1.75. Byonyine tungsten yo mu Rwanda ubwiza bwayo bukubye ubwiyo muri Kongo kabiri karenga. Ni nacyo gituma iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahisemo kuza gufata tungsten yo mu Rwanda mbere na mbere. Mubanze munumve ko ikirombe cya mbere kinini ku mugabane wa Afrika gicukura tungsten ni kino kirombe nyine cya Nyakabingo kiri i Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ku mugabane wa Afrika nicyo cya mbere kivamo tungsten ya karite ya mbere nanone kandi ku mugabane wa Afrika. Mwumve ko imyaka igiye ku 2, imyaka igiye ku 2 Amerika n'u Rwanda tungsten yigendera. Noneho igitangaje mu masezerano afitanye nuko igomba no kugenda itunganyije yabanje kongererwa agaciro. Ibyo byakorewe hano mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo rero ni ikirombe no gucukura bakoresha AI technology yo hejuru ku rwego rwo hejuru. Mu gihe abandi bagicukura mu buryo bwa archaïque barya babwita bwa artisanal gakondo, birya bya kera, buri munsi abantu barapfa. Ejo bundi mwabonye kira kirombe Tshisekedi daherutse kwihera abanyamerika cya Rubaya, haherutse kugwamo abantu 200. Ariko bavandimwe mujye mureba kure, ikirombe na mbere yuko kigwa Amerika ifite amafoto kitaragwa, inayafite kiri kugwa. namwe mujye mwumva, ikirombe kitaragwa bafite amafoto, kiri kugwa barayafite, na cyamaze kugwa barayafite. None byagenze bite kugira bagira amafoto batangire gufata amafoto kitaragwa, bayafata kiri kugwa banayafata cyarangije kugwa, abantu bamaze gupfa? Ndagira ngo mbabwize kuri ko iriya yari motif kwari kugira ngo kiriya kirombe nigishyirwa mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntihazagire ucira kari urutega AFCM 23 iri mu bice bagenzura. Kwari kugira ngo bahite bayitaba mu nteko bavuge ngo n'ubundi nibagitange giherutse kugwamo abantu 200 bagicukuraga buforode n'ubundi batanakirinda batarinda n'abari bakirimo. Ni cyo kintu cyari kibiri nyuma, wari umuteguro mwiza cyane ku buryo buteguye wo kubanza kwerekana nyine kuri yako no gucukura mu kavuyo abantu bagapfa biramupango no kugira gute. Bwacya mu gitondo bagahita babwira ngo kiri mu byahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanjye nabibabwiye neza mu kiganiro, nababwiye ko biriya mu byitege ibuye rya Amerika nababwiye maze igihe mbabwira rizica inyana ebyiri. Ntabwo Amerika ishobora kwirukana AFCM 23 mu bice yambuye Leta ya Kinshasa kandi igiye kuzana abaturage bayo kuza kwacukura amabuye y'agaciro, kandi AFCM 23 yaranesheje abasirikare ba Kinshasa. Nuvuga ngo ntibishoboka ngo Amerika izana abasirikare batsinzwe kubarindira abaturage, ntibibaho. Amerika izacukura amabuye mu bice bigenzurwa na AFCM 23, ahubwo abaturage ba Amerika bazaba bari gucukura muri Rubaya, umutekano wabo uzaba unarinzwe neza kurusha abandi ba Amerika bazaba bari gucukura mu gice kigenzurwa na Crochard, inzererezi mayibobo. Ni ibintu bibiri bitahura, ntibishobora gushoboka. Kandi hari abantu mwasetse nyine mwumva ngo bigenze gutyo, kare akantu karimo umutego, ariko se ku ruhande rumwe ni kuri buri ruhande. Urumva rero ibi bintu ni ibintu umuntu wese atapfa kwiyumvisha cyangwa se ngo ahite kwa byakira, ariko nanone nyine wabireba ugasanga ni ibintu biriho kandi bigomba nyine kubaho.
ariko rwose abafashe ibintu byose bakabigira amabuye y'agaciro ngo naya Kongo iyo Kongo yabaye ko ari cyo gihugu gitunze amabuye y'agaciro, nta wundi bavuga ko atunze amabuye y'agaciro. Isi yose igomba kumva Kongo kuko ari itunze amabuye y'agaciro, nta wundi muntu ugomba kumva kuko reka da mwebwe Kongo bwo mugiye kubona ko hubwo nta n'igihugu burya kitagira amabuye y'agaciro. Muraje mubibone, nibwo muzamenya ko mwebwe namwe muyafite, nyine muyafite nk'abandi, ko atari ikintu cyo kurisha. Kandi ikindi burya ibanga si ukugira amabuye y'agaciro. Ibanga ni aho ayo mabuye y'agaciro ari hayobowe hate, abahari babayeho bate. Icyo nicyo kibazo gusa. Naho amabuye y'agaciro rwose mushobora kuba muyafite akababera umuvumo, akababera urupfu ruhoraho, nk'uko muri Kongo nyine muhora mutaka amarira yanyu mukayihanaguza kuvuga gusa ko mufite amabuye y'agaciro. Igihari rero nuko nk'uko ibintu bimeze, nuko byifashe. U Rwanda ruhagaze neza. U Rwanda, Amerika na Isiraheli bari bariyiziye mu Rwanda kureba uburyo byagenda, ahasigaye u Rwanda, Amerika na Isiraheli bagakorana kandi neza cyane. Komiseri ushinzwe inkunga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yakiriwe mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru, akaba ari Haja Lahbib, komiseri ushinzwe gukemura ibibazo n'inkunga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Yageze i Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru, aho yakiriwe n'abayobozi ba AFC 23. Yahuye n'abo bayobozi rero nk'uko mbere yari yahuye n'abakuru b'ibihugu byo mu karere barimo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida w'u Burundi, Perezida w'u Rwanda. Uyu muyobozi wo ku rwego rwo hejuru mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi akomeje ibiganiro n'impande zitandukanye zirebwa n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ruzinduko rwe yageze mu gace kagenzurwa na AFC M23, aho yahuye n'abayobozi barimo Corneille Nangaa, hagamijwe kuganira ku kibazo cy'umutekano n'ubutabazi mu bice byibasiwe n'intambara. Lahbib yageze i Goma, mwese mwabibonye amashusho ari hanze, arakirwa mu cyubahiro akwiye. Yakirwa na koordinateri wa AFC M23 Corneille Nangaa Beluo, ndetse Lahbib yavuze ko ubutumwa bumugenza ari ubutumwa bumwe atari ubutumwa bubiri. Ubu turi kuvugana nonaha ndi gukora iki kiganiro, umukozi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umukozi w'umuryango ndagira ngo tubyumvikaneho neza, umukozi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, message azanira Tshisekedi, akayizanira Perezida Kagame, akayizanira Perezida Ndayishimiye, umuyobozi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, ni nawe message ashyira Corneille Nangaa. Turi kumwe. Message yagenewe Tshisekedi, ikagenerwa Ndayishimiye, ikagenerwa Perezida Kagame, ni nayo igenerwa Corneille Nangaa. Noneho umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yarangiza akakubwira ngo impande zose twaganiriye zirumva ibintu neza, turabyumva kimwe kandi twabihurijeho. Murabyumva neza ukuntu ibintu bimeze. Nyamara ibintu byamaze gufata indi ntera, uretse ko byenda abantu bamwe batabyumva, batabishaka cyangwa se batabyemera. Bijya gucika habanje kuza, nibyo rero nababwiraga, ibintu bimaze gufata urundi rwego. Nonaha bijya gucika, mwabonye wa muntu waje ngo ni wa MONUSCO, agiye gutuma ingabo zijya hagati muri Uvira, zikajya hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa. Indege biraje iguye i Goma, hagenzurwa n'abantu ba AFC M23, bagirana ibiganiro. Umubyeyi muzima aravuga ngo ibiganiro byagenze neza, arangije arigendera. Uwo ni wa UN wari watumwe na Amerika. Uwo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawe araje, abanje muri Kongo, avuye muri Kongo agiye i Bujumbura.
avuye i Bujumbura aje i Kigali, avuye i Kigali agiye i Goma, ari i Goma maze kuganira na Corneille Nangaa ati message ngenza ni imwe, ubutumwa ni bumwe, ubutumwa nahaye Tshisekedi, ubutumwa nahaye Ndayishimiye, ubutumwa nahaye Perezida Kagame, ubutumwa mpaye Corneille Nangaa ni bumwe, ni ubutumwa bufite aho buhuriye n'ibikorwa by'ubutabazi, aho ibikorwa by'ubutabazi bigomba kugera ku baturage bari mu kaga, kandi buri ruhande rwanyemereye ko bishoboka kandi byoroshye bishobora kuba. Nimba UN iri kuzi kaganira na AFCM 23 bari mu bice barimo bimereye neza kandi bakagira ibyo bahurizaho, bakagira amasezerano bagirana bati bigiye kugenda gutya na gutya na gutya na gutya, ibyo bintu bikaba. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo ukaza ukavuga iti Kinshasa, Burundi, Rwanda na zone libere, namwe ibintu biragenda bitya, bigende bitya, bigende bitya, bigende bitya, mwitware mutya, buri ruhande rwitware rutya, AFCM 23 ikiri mu bice byayo imeze neza. Ubutumwa buhabwa umuperezida w'igihugu nk'u Rwanda, ubutumwa buhabwa perezida w'igihugu nka Kongo, ubutumwa buhabwa perezida w'igihugu nk'u Burundi, nibwo butumwa buhabwa Corneille Nangaa Yobeluwo. Noneho buri muntu wese yagira uko abyumva, buri wese yagira uko abishaka, gakomeza kabitekereza ukuntu, ariko hagowe uwirengagiza ibyo arebesha amaso ye. Ukaba uri kubona ibintu ukagira ngo ibyo uri kubona sibyo, ahubwo hakaba hari ibindi uri kurota ngo bizaba bizakorwa n'abandi bantu ntazi iyo bazaturuka. Ibyo ngewe simbizi. Corneille Nangaa mu kwakira Lahbib, uyu muyobozi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, yavuze ati rega twebwe ibyo abantu batubwira ntacyo bidutwaye rwose ibingibi, ati twebwe turanabishyigikiye, ati ahubwo n'ikindi hari n'izindi mfungwa twarekura, hari n'izindi tugiye kurekura, hari n'abandi tugiye kurekura. Ibi byose no kugira twereke bano bantu ko twebwe dufite bonne foi y'amahoro, ibiganiro n'ibindi byose. Twebwe turashaka amahoro, nta kindi dushaka. Turashaka amahoro, nta kindi dushaka. Umuntu wese uzaza tubwira yuko nawe icyo ashaka ari amahoro, yifuza ko twagira ibyo tuganira, tukagira ibyo duhurizaho, uwo muntu rwose nta kibazo. Atariko Corneille Nangaa birengejeho, atariko umuntu wese uzaza afite ibindi yibwira cyangwa afite ibindi atekereza, yibwira ko aje kudutera, tuzirwanaho. Mu magambo make nk'aya akavuze ngo aba UN tuzabakira, abo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi tuzabakira, abazaturuka hehe bose tuzabakira, abazaturuka mu isi no mu ijuru tuzabakira, ubishaka wese tuzamwakira, apfa kubagenzwa n'iki? N'amahoro. Uzaza arasa tuzamurasa byikubye. Uwo ni Corneille Nangaa, koordinateri wa AFCM 23. Haja Lahbib akigera i Goma nawe yatangaje ati just arrived in Goma to assess the humanitarian situation firsthand and push for UN-handled humanitarian access. The EU stands with the people to protect lives and is suffering. Ibi rero nawe akaba ari byo yatangaje agikandagiza ikirenge nyine hano mu mujyi wa Goma, avuga ko ageze i Goma agiye kureba mu by'ukuri ibijyanye n'uburyo ibikorwa by'ubutabazi byagenda bikagera ku babikeneye bose. Avuga yuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uhagaze ku ruhande rw'abaturage kandi kugira ngo urinde ubuzima bw'abababaye. Ibyo rero byose ni bikomeje kugarukwaho muri biriya bice. Kuko nababwiye Trinity Metals was honored to host US Senator Steve Daines and his delegation at Trinity Nyakabingo mine. Ati kampani ya Trinity inejejwe no kuba yakiriye Senator Steve Daines ndetse na delegation ayoboye ku kirombe cya Trinity Nyakabingo mine. His visit, uruzinduko rwe, gave us the opportunity
to showcase, biduha amahirwe yo kwerekana our commitment, ubushake bwacu to producing high quality metals, bwo kuba twakora ibyuma byo ku rwego rwo hejuru through responsible mining practice, bivuye muri bikorwa dukora by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, and further aimed the strong economic ties with the US, ndetse bikanashingira ku bufatanye dufite mu by'ubukungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We appreciate his presence and the opportunity to highlight our efforts. Ati turashimira cyane ukuza kwiwe ndetse n'amahirwe byagaragaje ku muhate wacu. Mu kwezi kwa 9 2025 no kuvuga umwaka ushize, uru ruganda rwa Trinity became the first mining company from the Great Lakes region to supply tungsten concentrate to the US by signing a 2-year agreement to supply concentrate to the GTP in Pennsylvania. Bakavuga ko rero mu kwezi kwa 9 umwaka ushize 2025 aribwo uru ruganda rwa Trinity rwabaye kampani ya mbere yo mu karere k'ibiyaga bigari yasinye amasezerano y'imyaka 2 yo gusupplyinga tungsten muri Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabyumva rero ko ibi bintu biba ari ibintu bitoroshye, biba ari ibintu bikomeye cyane. Ndetse rekana nababwire ko uyu Lahbib ava i Kigali mu Rwanda yanditse ubutumwa bugira buti yanditse ubutumwa bushimira cyane Perezida Paul Kagame, avuga yuko ari ibintu byiza cyane by'agaciro. Hano rero akaba ari mu Rwanda, uyu Lahbib ari mu Rwanda yaratangaje ngo it was very important to have this meeting. Ati byari by'agaciro cyane kugira iyi nama. We went through all details and the responsibilities and how we can deliver our humanitarian aid. Ati twagiye twaganiriye ibintu mu mizi mu buryo burambuye, tureba ndetse n'ibireba buri ruhande n'uburyo twageza ibikorwa byacu by'ubutabazi kuba bigenewe. Ibi bikaba byavuzwe rero n'umuyobozi wa uyu muyobozi Lahbib, akaba yanavuze ati European Union Commissioner for Preparedness and Crisis Management ari wenyine Haja Lahbib, akaba thanked President Paul Kagame for the fruitful meeting they had yesterday. We rero kanashimira Perezida Paul Kagame ku biganiro byiza cyane byatanze umusaruro bagiranye. Murumva rero ko ibintu byose mu by'ukuri bikomeje kugenda biba byiza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'ubutwererane ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Burundi butakoroherwa no kugira uruhare mu buhuza bw'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe AU bugamije guhagarika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Burundi butakoroherwa no kugira uruhare mu buhuza bw'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe AU bugamije guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'uruhare buyifitemo. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe kuva ku wa 14 Gashyantare igihugu cye cyohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha guverinoma ya Kongo n'ihuriro ry'ingabo zirimo abacancuro ndetse n'umutwe wa FDLR. Ibi bintu rero ibi nabyo ushobora kubyumva uko ushaka, cyangwa se ugashaka kubifatira mu rwara wumva ngo ni ibintu biri aho ngaho byoroshye. Reka da, Perezida w'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye niwe uyoboye umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Mu kugeza ijambo kubitabira umuhango wo kumwimika yavuze ko ku mugabane wa Afurika hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse agaruka no kubiri muri Kongo, avuga ko azakora ibishoboka byose akagira uruhare mu kuba byakemuka. Uyu Perezida w'u Burundi wavuze ngo yagira uruhare mu kugira ngo bikemuke, asanzwe afite uruhare mu kugira ngo bibeho. Donc ibyo bibazo biri muri Kongo kugira ngo bibeho abifitemo uruhare n'akaboko, ariko yatangaje ko azagira n'uruhare mu kugira ngo bikemuke.
none minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda we aravuga ko nubwo ayoboye umuryango wa Afurika bitewe n'uruhare igihugu cye gifite mu ntambaro yo muri Kongo byagorana ko agira uruhare mu kuyirangiza cyangwa mu kuyikemura ahubwo yabidobya. Aho ngaho rero biravuga iki? Bisobanuye ko igihe cyose ku kibazo cya Kongo n'u Rwanda na Kongo na AFC 23 nubwo bwose perezida Ndayishimiye ari umuryango wa Afurika yunze ubumwe, hari aho bizajya bigera kubera ko atari buze kurarama ngo abishobore, aze kureka ameza abandi bayicareho baganire. Yaba atari netre adafite aho abogamiye, atayobora Afurika yunze ubumwe, ubu ngubu ayiyobora nibwo ibintu byagenda neza niko mutekereza? Simbihamya, ndatekereza ko ahubwo bishobora kuba bibi, ariko biragaragara ko nkuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda bivuga bishobora kudatanga umusaruro cyangwa se bishobora ahubwo no kudakunda. Reka rero mbashimire cyane, mbabwire yuko iki kiganiro nacyo tugishoreje ahangaha. Ibiganiro byacu nakagaruka, ngiye bateguriye ikiganiro nkanakibagezaho nari Robert Sympathique Iyandemye. Ibiganiro byacu nakagaruka, ndabakunda cyane, asante sana.